Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Ki kena pulih ni school pergi college, ki bapanya sok ki scout guide, rovers ranger, ki lashim benta, haki 8 winter annual camp and youth leadership training arajar posau, belapanya tak Meghalaya Bharat Scout and Guide, West Janty Hills District. Ya ke 8 winter annual camp come youth leadership training, Sdang akan tertrek haduk kashpotrik unapra, ha achievers secondary school Omulong Thalas Ken block. Ya ke jingalang lapenya daga kong Estariang Vice President MBS NG West Janty Hills haka jingalang udi singkon umi khmat napo District School Education Officer West Janty Hills UO hiwat lalu Joint State Secretary MBS NG baru Triple Sun Muksor Principal Achievers Secondary School Omulong. UO hiwat lalu haka jingkran loyat ho syapang ke winter annual camp kepada penlong ningkong haus nam ka kandai spa kandai pusau hamaran sintuk siar bateng haduk mentah haduk thong ban ajingi kai ki khenna scout guide syapang rukom dustur jang scout guide movement bat kerpang syapang leadership kat bau di singkon haka jingkran loyat ro ya ke district association jang Meghalaya Bharat Scout and Guide West Janty Hills haloki kambab ha hapo ke imlang salang bat kenturu ki khenna scout guide bendri kendong ka akor buram bat bensamle mi jingtip jing syampang beki yo ling bagani ke program haga diga Sngi la sam sernot shabaro ki khenna scout guide ki yo pediang ka raja puraskar award arajar posau bat ke jingalang lapenwai degi kintien khublei naga doli lamre district organizer guide MBS NG West Janty Hills. Yo telat